Yo, this is my people today, yeah. It's your show, poet, just can't miss him up. It's your pub to Pachino Macdon Tigrica Scope Pistol. It's your back and shop, back and boy. Another shin of the Vanny the Cree. It's your show, po. The just can't miss him up. Yo, my people, umezemte atise umeze neza mukunze Kigali show. Nongeye kuguha ikaze ku kiganiro cy'uno munsi aho nakubwira ko tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye ariko cyane aya ngaya politike cyangwa se ari kuvugwa mu karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka muri Kivu ya ruguru tukareba se bondi ho babyifashe gute ubu ngubu. So rero amakuru yaje yiriwe acicikana n'amakuru avuga yuko M23 yaba yatanze agahenge cyangwa se yamenyesheje ko yo igiye kubanza kwita ku bikorwa by'iterambere ndetse n'umutuzo w'abaturage kuba babasha kuba organize, ndetse tukagaruka no ku makuru avuga kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na undi ni Paul Kagame, aho nawe ari icyo birimo biravugwaho hirya no hino cyane ku nama afitanye na Felix Tshisekedi, aho bafitanye inama yo kugaruka ku bijyanye n'uburyo kari akarere kabonekamo amahoro ndetse n'uburyo irantambara yahagararamo. So rero ibyo byose tugiye kuba nabyo muri iki kiganiro nibyo tugiye kuba twakibandaho kuba twaganiraho, se tumenye ngo bihagaze gute cyangwa se byifashe gute hirya no hino. So rero tudatinze tugiye guhera kuri ino nkuru ivuga kuri M23. Inkuru iravuga ngo inyeshyamba za M23 zatangaje agahenge kagamije gufasha abaturage abashegeshwe n'ibitero by'ingabo za FARDC, FDLR, abacancuro, ingabo z'u Burundi n'iza SADC n'abandi bahanganye. Agahenge gateganyijwe nyine ubwo agahenge gateganyijwe gatangira kuri iyi wa kabiri tariki ya 4 Gashyantare 2025, ariko ikamagana leta ya Kongo ikomeje kuroha ibisasu mu baturage babarizwa mu duce twabohowe na M23. So rero iyo niryo tangazo ryasohotse ku munsi w'ejo, aho navuga ngo M23 yari yatangaje yuko uno munsi nanjye kino kiganiro nyikoze ariko wa kabiri, ubwo ni ukuvuga ngo guhera uno munsi nibwo buri buze kubahirizwa, ubusabe bwabo buri buze kubahirizwa, aho M23 yasabye yuko haba habayeho agahenge mu rwego rwo kuba hari ibyo baba bari kuganiza cyangwa se ari ibyo abaturage basigaye muri Goma baba bari gukurikirana. So another update nizivugwa kuri Perezida wa Repubulika ni Paul Kagame. Rero ari update ziri kuvugwa kuri nyakubahwa Paul Kagame, aho hari inama ibiteganyijwe cyangwa se irimo irategurwa hagati yiwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na undi ni Felix Tshisekedi, aho bose bafite inama bari buze guhuriramo. So rero nawe inkuru iri kuvuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakora ibishoboka byose mu kwicungira umutekano ubwo yasubizaga ibibazo birebana n'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabajijwe n'umunyamakuru wa CNN kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gashyantare 2025. Muri icyo kiganiro cyihariye umunyamakuru witwa Ryan yabajije Perezida Kagame niba koko ingabo z'u Rwanda zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amusubiza ko ibyo ntabyo azi, uretse ko muri icyo gihugu hari ikibazo kiraje inshinga u Rwanda. Another update ni update ziri kuvugwa yuko Wazalendo Ibukavu batangiye gukwepa urugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23.
so rero M23 nk'uko birimo biravugwa yuko ngo irimo irarwanira Bukavu kuba yajya kubohoza abaturage baho, cyane cyane ko ngo imitwe yari ihanganye na M23 yose ngo yagiye ihungira Bukavu, ngo cyane ko bari naho ngo bahise bakomereza imirwano yabo. Another update, byemejwe ko Perezida Kagame na Gisekedi na Mafosa bagiye guhurira mu nama iteganyijwe. Iyo akaba ari inama navuga ngo byibuza nihaza kubamo kuba bakumvikana ndetse no kuba bashyikirana, hari buze kugira igisubizo bitanga mu karere ndetse hagire n'ikijya mbere kuba ku bijyanye wenda n'umutekano mukeya uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ese hari kwibazwa niba M23 kuba ifite Goma, ese baramutse bavuze ati twebwe noneho turadekaraye twemeye yuko M23 iyobora Goma, ese M23 kuri icyo kintu babahaye se cyaba ari ikintu kinyuzwe? Mugiye muri comment mumbwire, njyewe ibyo ni ibibazo ndi kwibaza, ubundi namwe murajya muri comment mumbwire. Ese bibaye ngombwa ko bavuga ati twebwe noneho nka Kongo nacyo turadekaraye, tuvuze yuko M23 ko yarafashe Goma turayihariye nigenge Goma nacyo, bundi natwe dusigarana ibice bisigaye. Ese M23 ntabwo yazongera ngo itandukire cyangwa se ibashe kuba yarenga imbibi kuba bayihaye aho navuga ngo yaba yarashatse kurwanira? Ese kuba irimo irarwana ishaka kuba yanafata na Bukavu, wowe urabyumva ute cyangwa se urabibona ute? Kubera ko nk'ubu tuvugana cyangwa se ku nkuru maje kukubwira ni uko na za Bukavu iri kurwanayo, ndetse iri kurwana n'iriya mitwe yindi za Wazalendo, za FDLR ndetse n'ingabo za leta za FARDC, niho navuga ngo intambara iri ubu ngubu. So rero ese hari kwibazwa niba koko baramutse badekaraye ngo bafashe Goma, ese yaguma aho ngaho? Ntabwo yazigera ivuga ati twebwe noneho turashaka gufata n'aha. Mujye muri comment mumbwire, ese urabona gute ino nama iteganyijwe igomba guhuza abantu bakuru b'ibihugu ko ari batatu, harimo wa South Africa, harimo perezida wacu w'u Rwanda ndetse na perezida wa Kongo? Ese yewe ino nama urabona ko byibuze ari inama iri buze kuba yafasha iki, cyangwa se iri buze kuba yavamo ikihe kintu? Mumbwire n'uburyo muri kubona benda kuba Wazalendo cyangwa se na za FDLR zirimo ziratakaza navuga ngo Bukavu nabwo, cyane ko ngo zirimo ziratsindwa cyane, M23 iri kuzitera inshuro. Wowe urabyumva gute? So rero nibuze kuba ndeba amakomenti yanyu nawe ngenda mbasubiza gake gake, dukomeza tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Njye mwaye muri kumwe n'Sky mwenyewe ya Pablo Papito Pacino Makadana Tigre Kasiko Pisto, it's your back and shop Pogani boy, another Shina Devane de it's your shop the Sky Miss move tubarane mu zindi update.